ایوارا و خوش بینرین چارتل مدیا یا پانوراما چارتل ایش از حوالی خواه هفکاری خواه برز محمد سلیم اوزن ام بهورا ام روجوا ولاتی خو روجوا کردستانی بیزن در دوره مد داگیر کران ولاتین داگیر کر و همی اوکی همی بنرخینن از هیوی دیکم که امی بکاردن برسوا پرسو و دنیای وجی بدن و جنهاوا از بیزن تک سلیم تبخیر هاتی سر شعبا سپاس تجي خيراتي سپاس او جبو میوانا جام دیویژن یا بشتاری ما جام دیویژن هم کس خیر هاتن سر چاوار را امی همه یکسر دست برنامه خود بکن برنامه ما البته ولات مایه و هر واج در و دور ولات مایه یکسر امی دست بکن به مثلا سوریه دست بکن کال سوریه چد به چه چتنه به کشتایی همه اوسا از دوره بدم برز سلیم اوزن که چت بیجه جبا او که اگر او که از جیب که منابع ام هست تمام کن کرم که لسوریه نها چه هیا چت با و پیوندین می برپرسن روجاوای کردستانی و سوریه ام کارن به هفته هنکی شروع کن دیواش که به کرم که گوتن لسروی لجاری چه هیا جمرا پیسته سپاس تكل وسلاف الريز بو گهدارین چارپل مدیا بگمان لسوری روشاکو هیا دوام دکه يعني جروجاكو حتى شا هاتي لسر اقتدار حيانها قال لك هفديتنين اشكرا ودزيتشي دبن جولاتين اوروبا وامريكا وولاتين دي دچن شامتين لي او تشتكو لسر حتى شا هبو وك لیستا تروری دا هی را نبویه تاوی ویاجی هر کس که شامیتی او نشان داده کو يعني بريار حقوق وهناك برنسيب جارنا همبري روشافيلي يعني قوتي تيرناكن تروريستين دو وحتى إيرو إيجار بنا مخاطب لروش هزلال نبويا اقتدارا حتى شا دي جید داخل و دخوازه لیستا تروری درکه جبوه جی سیاست آوان دروا و هندوری لگور ویای که روژه که زودتر جی ترورا لیستا تروری درکه و بندا تابی پرنن امکانی مادینن جی دروا جاریه کرده و جی روش دوام دکه ام دزانن که بنیدا هزین کردی و حتی شه هفدو دیتن دبن چاودریا امریکایی دا مازوم کوبانی به هلیکوپتره کی چو نزدیکی شامه و جولانی ویدره هفدو دیتن او وک زمینی روشاکو هیا همبری هفدو تشتکی نکرنه لی دو پیر بو وزیر دروا سوریه گوت کو اگر پیوست به ام دکارن هز قوت کار بینن همبری هزین کردی و همبری قصده او جید ده خویا کرن که او بندار روژا خوانن شو او اقتداره که هاتنه اقتدار تروریست دونن سلفیستن جهادیستن و تروریستن او در بوی وک تروریستانه که روما کرد به احتیاط بن و وهای هیانا صدقه و یپگه به احتیاط حرکت دکن لی صحای دا شر هیا شر نابرا هزین
کردی و YPG و هزین کو گریداین چته کو گریداین دولت ترکیه وک ارتشا ملی آزاد بیژن و به طیبت زیل در دورا بنداوا باراجا تشرینه و لسر پری قرا قوزاقی او در پر جیکی استراتژیکه جبو کرداجی جبو وان چتهاجی جگلک نقطه دا مهم استراتژیکه جبر کو آوا سوریه و زراعت گریدای وی باراجی اوکی مزن دیسا elektrik enerji دوی دری ذاتی و اگر وی دری بگرن ریا چتا ود بکو حتی کبانی هرن لما هم جبو هزین کردی قد هم جبو قصده و هم جوان چتان و دولت ترک پر گرینگه بوی وک گره کی او گر کی او بکه لحی خدا جبوان گاوه کی پیشکش لما کرد به هر آوایی زو بر خود دن هم بری ایریشین وان چتیان آراستی مرف بیجه شهر اصلی خدا نافبرا هزین قصده YPG و دولت ترک نتنی گریدا چتین دولت ترک برکو دولت به هر آوایی به درون خود به تیارین خود به بمبارمان خود به هر آوایی پیشگیری ده وان چتیان و امزانن کو به عسکری وان به اوفیسری به رتبه مزن او اداره دکن لما او میمه و دولت ترکیه دخوازه کو روژه کی زودتر بری سر مسار بازار رونن و دری تب بخبن دست خو جبو کرداجی براستی تشتکی تاین کره افدر لما کردین هر دری بالاوان سروی شریعه تعقیب دکن و جوار خویایی که روش براستی مترسی داره لما حتی درجه کو YPG سیویل بیره سفربر کرنه لدولت نه هم بری سیویلا نه هم بری حقوقا ناونته نه جی نرخین انسانیتی و ایشری حرکت دکه وان سیویلا جی بمباردمان دکه و وک باوی تاهار جوانا بو بحیانا بدها کس شهید کتن و bu Kurdaj metrisiye ki her Kurd be eveki ve mesele takip dike aliye dine da vek mego diplomasi per xorte gelek faktör u aktör tedanın İsrail be eveki faktöreki mezine u naxwaza Kurd ben şikandın ve derej berku Kurda vek متفقین خوی این evlekariya jeopolitik a duru dirêj dibînin Kurd vinda bikin nayê hesabê wan jî û lobiya xwe ji bo Kurda jî kartîne û rewş bi ya wayî ye tabî aliyê dinê da ew jî henin hevdîtinên ji bo yekitiyê em ê dûra ser bisekirin hem belê gelek spas ez ê hinek tişta detayî bikim hinekî zelaltir jî bikim belê wezîrê perevaniye ya jê parastinê dewleta Sûriyê wî gotinî kirbû ku ajansa Fransa ya nûçeyan AFP behs kirbû ku gotibû Rauf Ebu Qesra ku wezîrê parastinê ye Sûriyê ew ê gotibû eger pêwîst bibe em dikarin hêzê xwe jî bikar bînin lê piştê wî rabû tekzîb kir divê min tiştek wisa negotiye divê min tiştek wisa negotiye min gotiye em dikarin bi hemî awayî bi hev re bidin bistînin ji bo wî jî ew kekî wisa min behsa tiştekî wisa nekiriye elbet eva jî piştî ku wezîrê wanê derva li Tirkiye bû di wî demê de ev wezîrê wanê parastinê gotinekî wisa kiribû ji bo ku peywendiyê wan û Tirkiye hinekî nêzîkî hevin jî
ل دوی دمی دا شر او که داجی چیه شر چی بو ناوی مجبور کرد شر ترکیه کل به سر بنداوة تشرين بنداوة تشرين و قرق قوشاقي لوي اوي شر امريكا و دولة اندونيسيا دشوفين حتى برپرس دولتا چه یکیتیا دولتا گیر پترسن خوشی آنها برپرس وان سوریه که 2012 وردا لوی کاری اوکیت کردوی دا دستوری تکرو فلان بیبان لی اوی بیانه کی بدایت بیجه که امریکا و ترکیه یعنی امو ترکیه ام لسر وی مجاری ددن دستینن گفتگو هیا نابرامدا جبو سکناندن یا جبو اوکیوی شرک و تشرین بده البته ترکیه دخوازه که او بباله بدیتنا من و هر وها دیسا وزیر وانن دربا دبیجه که دبی نابیوی درب اسحت حسن شیبانی دبی کرد لسوریه دبي لسوريا جالكي او كيكي ديتنا تعداي ديتنا ظلم ديتنا لدبي امو كرد امو كردا امي بهاورا دولتكي سوريا وسا افاب بكن دولتا سوريا دولتا اوكي افاب بكن وهر كاس تدا آزاد هر كاس تدا خود ببینه ويجي دبيجن اف گوتنن هاجي تشتي كوجي تركيا بگريات گوتن بديتنا من افا او كيكو تركيا دوان حول خدا جبر او كان دولة دربا وست امريكا وانجليز وفرنسا والمان هي تكوان هي دو ديسا روجافاي كردستان بالبرفرسي وارا هفديتنا كربون هي تكوان الويبو تركيا جي ايدي دبينكو ببيري نكاره كوبيشيا كردا بگره جازي بيشيا دست کفتن کرده بگره جبوی ویجی دکاره او امی ورن هفدیتنن وی ایمرالی و آلیه دنا وصاد دخویه که ترکیه او کمایه که از وصاد پیدگیم کمایه که مجبور مایه که هلوسته خود بگو هره یا جل برانبر روجاوای کردستان هیزیان روجاوای کردستانه برانبر کرده دکاره بوان اوکا وصاد خویه که آواجی اشارت بده که اشارت که وصاد بجی اما پیش روزی دا ببینن البته و پاشه جانها وقت برز محمد سلیم جی گفت هفدیتنین لروجاوای کردستان نابرا روجاوای کردستان و هیئتا که دولت سوریا آکاتی آبدمی هر بردوامن و دانستاندن هنه البته ام هورگلیه وان یاجی او که اساسی وان نزانن لی ام دزانن که کرد لوی ایدی دبی جبو ستاتیه کی که بیجن ملی داخوازا تشتک سات کن و هر وها داخوازا که سوریه یاجی دولتا نها که کردا کربون مثلا عسکری که دفجه بردن و نزانم چه لویجی برپرس روجاوای کردستان مظلوم عبدی دویجه ام تشتکی سا قبول ناکن اگر دستاتیه کی دا مو سوریه ملحف کرد ام تکارن دو ناویدا ام تکارن مسئله خبر دن لی بتا آوای نه همه آلیین کردستانی لروجاوای کردستانی نه پیاده و نه حسده و نه جی انا کسه آنها همه به آواکی هرچند به هفرانه بنجی دبیجن ام در او که برنادن یعنی رفتن خواه عسکری یا جی چک ام در برنادن اوا
او که مایه پیش روژا مایه جبو ویجی پاراستنا مایه هبونا مایه جبو ویجی امزود او که کیوسان ناکن و اشارت کن وقت پیشمرگه لروژا پاشور کردستانه که هزکی هلبت گریده اگر فدرالیزم را قبول کرن او هزکی که هرم خود پارده لی با آوا کجی بناف او که دولت فدرال دا بمینه نها روش اوه اگر تشتکی که سلیم لیزی دبکه برای کرم که اگر نه دروازه خاله خواهی بنید نه نقطه بالکش وزیر هندری جار مساجی که به کرمانجی کردی کرمانجی جدا بو yani dostaniye akı çıkası kurda hastı kim fazla nişanı da hemşi nişanı da ku yani şerri diplomasi psikolojik o gellet istediği be hevra hem beri hevute tekaranin spas. بله اینا اشخاص اواناجی دزانن و دبینن که روشا کردا برای خستن بونا کردا و پاراستنا کردا سیاستا کردا لروجاوای کردستانه آنها دولت سوریه زعب قوت کرده و هر وها او قصب شتریوی جهنه دولت دربا امریکا و اوروبا و اسرائیل و او که اواجی یعنی اوجی دبینن که برجواندین دولتین کنها پشکری دن کردایاجی او که کردات کن برجواندی وانن آبوری اکونومی به خط پاراستنا کردا دایه به دستحلاتیه کی بلکی استاتیه کی کردا دایه که بکاربن جوه برجواندی خو حتی دولتین عرب و ایران و ویدا بکاربن بدم دستینن جبوی ویجی از بجم دی اف خریطه و هاوره گهارتن و اگر کرد بکاربن هنکی دن لحب بکن و بگیش امی ورنوی داره او چاق دی ستاتیو کی کرده بدست بکبه اوی لیزی دار سپاس Hoş. Eğer tedi havuldanın evi hemen yani بله çıkas metrsi hemen çıkas şart gram binci dijvariya devlet ha Türk beji gelek avantajı kurda yani vakte go de duvarı navne tevi da devletin mezin jite da ev helbest wan ji bo Kurda baş e û ji bo dîzaynkirina rojhilata navîn û Sûriyê da kesîn xuyayî ku beliyek û ji aniha da statûyekî Kurda hebe ji navbera federasyon û heta îdarî muxtariyeta îdarî ev jî li gor şert û merceya bazariyeyî herkes berê ku li ser masa bazariyê rûne dixwaze kozên xwe destê xwe da xurt bike lê avantajê Kurda henin îja Kurd tiştê wanê hêrî ew yektiya wan heya îro pêk nehatibû ya jî hê nû hewldanên ciddî dest pêkirine ku Kurd li Kurdistana Rojava Başûr da hêzê xwe bikin yek ev daxwaza hemû Kurdayî yani ji ewa hududên rêxistina partiya hizba derbas dike bûye wek daxwazekî millî seraserê Kurdistanê û hemû Kurdên cîhanê wî tiştî dixwazin rastî henek tişt dîrokê da wexta ku şert û merc pêwîst dikin misoger dikin û meriv mecbûr dikin hinek tişt pêk tên me Kurda jî me ji ber xwe gelek caran nikaribû yekîtiya xwe çêkin noxta hêrî zayıfa Kurda ev e lê xuya ye ku hêzên derva hêzên welatên mezin ê Amerîka Ewropa bi her awayî dixwazin Kurd
یک بن و به یک دنگی به یک شاندی هرن به اقتدار نورا رونن جبو ویاجی ام وکاکو ام دزانن هیئتین جو امریکی فرانسیا حتی ولاتین دی حتی آلمان جیتیدا دچن تین و زور ددن وانا پر تشتێکی جێ کێفخۆشی و شانازیەیە کو هەنێ گاوێن بربچاو سۆمۆت کۆنکرەت تێن ئاوێتن یعنی هەفدیتنا سەرۆک ڕێزدار مەسعود بارزانی و مازلوم عەبدی هەفدیتنا وان تشتێکی پڕ مهمە قەدەرا ئەوێ بگوێرینە یعنی کوردستانە ڕۆژاوا باشوور بگوێرینە نه تنه به گریدایی 4 پارچه دا جبو یکتیا کردا گاوکی پر گرینگه چاوا یکتیا کردین باشور یکتی نیشتیمان کردستان و پارت دموکراتی کردستان رحمتی مام جلال و سروک مسعود بارزانی هاتن دست دو گرتن ایرو اگر او ستاتوی هی نتیجه ویایی لکردستان روجاوا باشور دا عینی تشت بخورا بینه لما همو داخوازی هر کرده و ملت رفلکسی ملین وانا یعنی اگر یک سروک دخوازه لایقی ملت خوبه و واطنین خون دیروکی جی بینه ده دمی و هادا مجبورا گاوا باویجن پر جیه که خوشیه کو وک سروک مسعود بارزانی جد کتیوی اوی و او دو سروک کردا گیشتن هنک هر کی قاسنک تشت جمرا نز دلال بنجی لی ام دزانن کو بنی داد تشتی باش دبن و ویا پر مورال دای کردان چاوا پشمرگه دربازی اوی بون کوبانی بون همو کردین دنیای 4 پارچه کتن هیجانی روحکی ملی رفلکس ملی نشاندان چاوا دما رفراندومی دا کرد شخص بگره حیا حزبا پارتیا به یک دنگی به هیجانه که رفلکس ملت بوین نشاندا ویادا و مسئله دا جمع دبینن که کرد سرانسر دنیای به وی داخواز به وی کیفخوشی رفلکس ملی نشان دادن که سرکوی خود افتشتاد دخوازن ایجار چه پروبلمی وان هبن انسکه و پینکه بگومان مرف دبینه یعنی کماسی هر دوالیا خطای هر دوالیا دبینه لطوی ویاجی ایرو مجبورن ورن با هفو دو هنک تشتین خو بلکی تأخیر بکن آنا نینن روژه وی کو پیش روژه دا کاربن لا خدا حال بکن گاوا پیشی گاوه کی مهمه بخورا گلک تشتا دینه کرد دوی معنی دا ده مومنت کی دمه کی دیروکی دا درباز دکن ایویامه اوامه کو او سرکوه ام همو وقت پارتیا ولاد پاریزین کردستانی به سروکین ما رزدار مصطفی اوچنید بگره بر پرسیار پارتی به هر آوایی ده هر دمه دا به هر وسیله آنین زمان کو یکتیا کردا لسر هر تشتیه و ام پشکریا وی پروسسی وی پیواجوی دکن او که هلوستا پارتیا ولاد پاریزین کردستان ایجیش خوبی نقطه دای همو هز همو خلق کرد به یک دنگی به یک روحی و به یک اوی پیوسته که حرکت بکن بله بله لبر از حازم تشتکدن لزیده بکم دوی ام کرد بزندن که او دولتین که حتی انها او نبون و ایرو پشکریا متکن جبو خوشبونا شعب من بینه هلبت جبو برجواندی خواه لی ایرو برجواندی ما کرده و ایوان وان دولتین که انها لوی امریکا فرانسا آلمانیا هولاندا و همی
ایکن هات خوازن کرد بگیجن ستاتویه که یا جی بکردارا با آواکی چیکر هر اوکیوان دانستاندن وان هیا ایروژی برجواندی کردا و ایوانا به هفرانه جبوی ویجی خوازن ویبکن و دبی ام تشتکی دنجی جبیر نکن بلکه حتی نه روجاوای کردستان دیدل پیش نبو و سیاست اکو صاحبو کج چیه او کن دولت بشار ند قطیانا لی ایرو روجاوای کردستان بویا رمزکی کو اشارتکی کو پیشروجا همی کردستان دخویا کرن اگر روجاوای کردستان به ستاتویکی بجی ببلوه به ستاتویکی به دست بخه دبی ام بزنبن که لحمی سرانسر کردستان دی روش بوی وره گوهرتن ده اداره باشور کردستان بهستر به و لباکور کردستان ده سیاست باکور کردستان و داخواز ستاتیک بونه داخواز ملی بونه باکور کردستان هر وها رجالات کردستان de بقواتر هستر به جبوی ویجد به او پارتی و رخصتنن ل روجاوای کردستان بوی هلوستی بوی هشمندی تف بگرن و ام بکاربن دوی درفتی دا دوی فرصتی دا گوتنی خواه بینن یک و ام بکاربن بگیجن آرمانجی خواه و هدف خواه بله مرزا tabi tırsa yani yek hi eva kurda heye ku gelo seroke nu Amerika devletin yetbuyi Trump bi çava tesir bike dema iktidarı da xwazê wî noktê da em ew bikin eger ew vekirin ketu ew bê tişta ev dura ez ê karibim ser ew bikim. Kerem ki an hacı karî devam ki. Erî baş. Yani tabii hemû dünya benda Trump bû ji ber Amerika devletên yekbûyî welatekî mezin e hêzekî mezin e li ser qedera her welatî her milletî dike û bêguman tesîra me Kurda jî bike loma Kurd jî bi evekî bi du rengî Trump şîrove dikin yek Trump tedî em dizanin û dünya wî tarîf dike însanekî tûcar e û gelek evê wî henin û wek qezenca xwe mêze dike û evekî dayê xurtbûna Amerîka û Amerîka ekonomiya Amerîka navxwe xurt bike û hinek polîtikayê wî dînin lê politika wa a seraserê dinyayê û bi taybetî a rojhilata navîn pir girîng e em dizanin ku dixwaze berê xwe bide Îranê û dûra jî bi Çînê ra ew bike lê rojhilata navîn da ew çi bike dîrek tesîra xwe li ser rewşa Kurda dike loma hinek Kurd wek ewkin yani bi tirs mêze dikin gelo nebe ku Trump wek cara berê danûstandina xwe bi Tirkiye ra û bi taybet jî bi Recep Tayyip Erdogan ra baş bike û Kurda carekî dî bifroşe ew tirsekî ye û li gor wî ew dikin lê analîzên dî aliyê dinê da dibêjin ku ez bi xwe jî di wî baweriyê de me rewş şert û mercên ku îro li rojhilata navîn de bi taybetî Sûriyê henin ji dema birê cudatir e rewşa Kurda jî cudatir e rewşa Tirkiye jî cudatir e û faktörên nû hem jî aktif di vî pêvajoyê de henin bixwaze jî ji ber du sebeba Trump wek cara berê nikaribe bike li gor dîtina min jî yek
yani dostên Kurda ve carê zêdetir henin bi xaseten di ekîba wî da jî dostên Kurda pir baş henin. Ev ekîb ew li tesîr bike a diyar rewş û mercên wek min got hatine guherandin û Kurd bûne hêzekî yani 120,000 wek ordiyekî modern bi disiplîn bi hete şêra nayê münaqeşakirin bi wek ordiyê dewletên mezin û sehakî fireh kontrol dikin. Ew jî û awa sisiya jî İsrail faktörekî mühim e. Yani eger Kurd zarar bibînin ew ne di berjewendiya İsrailê da be. İsrail wek piçekî berê min got ji bo evlîkariya xwe ya jeopolitîk a dûr û dirêj dixwaze Kurd quwet bin emberê Tirka, Ereba, Ecema ku dîrokê da li ser wan zulm kirine Yahudiya û ji bo ku pêşiya wan bigire dixwaze Kurd wek stratejîk quwet bin û xwe bi wî awayî nav dike ku em Kurda wek müttefikên xwe stratejîk qebûl dikin. Loma lobiya wan xurt e ew jî rê nede ku vê carê Trump ew bibe. Tevê viya jî Kurd gerek hesabê xwe siyaseta xwe li gor van her du ihtimala jî bimeşînin planê wan ên A, B û C li gor her du ihtimala her du alternatîfa jî hebin hem li Kurdistana Rojava Başûr û hem jî Kurdistana Başûr li gor wê bi anha da ew bike dîplomasiya xwe xurtir bike û wek me got silahê êrî mezin yek jî yekîtiya xwe xurt bikin viyara hazir bin. Lê em benda her tiştî din tevî viya jî. Belê hikûmeta Trump dê çipke elbet hinekî ewkê amarê ewkê derketine û ku meriv kere li ser baxta lê dîsa jî meriv kere têde were xapandin jî li bûyerên ku li Amerîka pêk derketiye ortê û li gotinên ku niha Trump dibêje û êdina jî lê tekrar dikin lê tiştek ku em dizanin berjewendiyê wan ên li rojhilata navî natir Amerîka dixwaze pêşiya Çînê bigire ji bo ku pêşiya Çînê bigire dibe vê rê rihet bike ji bo xwe wî xetê rihet bike ku bikaribe bi rihetî ji wê derê çi ji bo wî pêwîst be transfer bike çi petrol û çi gaz û çi tiştê din û her wiha mesela İranê ye eger piyê İranê jî lingê İranê jî ku di wan deran da wî dixwazin wî bişkênin eva daxwaza wan ê herî mezin e Trump pêşiya ku were hilbijartin jî û piştê ku hate hilbijartin jî dibêje kesîn dibe ew nemîne û her wiha ew piyê wî yê li Iraqê dibe ew jî heşta şeعبî jî dibe ewana bi ti awayî nemînin ji ortê rabin roja ku ew ji ortê rabûn neman dê li Başûrê Kurdistanê rihetiyekî mezin pêk were ew tirsa ku hema her roj Îran dikare bixe sebeb û bê ku birda wê de bikaribe êrîş bike bombe biteqîne teyara bişeyne û filan û bivan ew tirsa jî ji ortê radibe eger em lê binêre di roj berê hikûmeta Iraqê ku heta niha sebebê madda 140 bû ku ew ax û ewkên ku ji destê Kurda dema Sedam de hatibû standin biryara wî girtiye ku eva yek ji xalê 140 bû wan biryar girtiye ku wana tev baş ve bizvirîne xweyê wana eva jî pêşhateyekê ya jî îşaretekî ye ji me re ku dibe ji vî pê de dê rewş ne wiha be ji bo wî jî ka em binêrin di pêşî de me gavek berê jî got berjewendiyê Kurda û ê Amerîka berjewendiyê Kurda û Fransa û İtalya û
درندن نها هاتنه بهف رانه بهف بانه جبوی ویجی دوی کرد ویا بی درتا ترن کاربینن ام بنرن که د پیش روزه دا او که هلوستن امریکا چاد و امی ببینن پیش یافت بله yani rewşa ku Türkiye têdaye û ew pêvajoya ku Xwedê giravî bi pêvajoya İmralî sürecî dest pê dikin. Seriya jî wextê me têr dike em ser çekî بله منکی باخم بله erê yani pêwîst e ku mere rewşa Tirkiyê rewşa ku arastî Tirkiye têdaye di warê siyasî, warê aborî, warê dîplomasiya navnetevî û siyaseta wan a navçeyî û ew pêvajoya ku bi pêvajoya süreca İmralî nav dikin û tiştê ku li Sûrî qewimîne hemû bi hev û dûra girêdayînin li gor dîtina min tiştê ku ez dixwînim Tirkiye di krîzekî pir kur dayê krîzekî di dîroka Cumhuriyetê a sed û sê sala da krîza hêrî xurt hêrî kur e hêrî fireh e û hundir birçîbûnê fîlen resmen birçîbûnekî heye problemê wanê hundirî zêdenin û heta girtina Ümit Özdağ bîlet tê wê menê ku çi qasî çelişkiyên tezatên nav dewletê da û ew ê da henin ew îxtidar dixwaze bi her awayî serninga bimîne her tiştî pêwîst e her tiştî dike di wî menê da berê xelkê xwe jî dide derva û şer a hêrî mekanîzma aletekî hêrî mihîm e ku tu bala xelkekî civatekî ji problemên hundirî bikişînî û bala wan bidî ser tiştên dinê wek Tirkiye wek civata Tirkiye wek xelkê Tirkiye ku dewlet ji wan re tiştekî qudsî ye qudsal e eger watan millet dewlet be ji bo wan her tişt teferruat e xwe karin xwe birçî jî bêrin her tiştî û bi taybet jî bi girêdayê mesela Kurd loma mesela Kurd wek evekî mezin tarîkekî mezin nîşan didin û bi wî awayî xelkê xwe hazir bikin dewlet û civaka Tirkiye û xelkê Tirkiye di paranoyekî da dijî yani paranoyekî pir kûr e nehatiye dîtin îcar ji bo wê jî li hundir şer û li derva şer wek konsepta wan e û bi wî awayî ew dikin loma Sûrî jî hemberê Kurda jî ew dikin û Kurd ana dijmenê serekînin dijmenên ê hebûn û nebûnê qebûl dikin bi wî awayî ew plan û projeyê wan û tiştê ku aniha dibêjin bi wî girêdayî di wî konseptê de hatine dema ku dewlet Bahçelî çû axaftina xwe a grûpa partiya xwe da kir û got bila Abdullah Öcalan were meclisê da grûpa Dem Partiyê da axaftin bike wiha bêje ev girêdayê ew prosesa ew tiştê ku me xwest bêjin bi vîyayî bi rastî bi xwe talîkekî mezin dayî Tirkiye ber bi şikestinekî siyasî aborî ye û mesela Kurd jî vêya Kurd dike û ahêrî ew ji wan re derva Kurd parçeyekî dinê da jî bibin xwediyê statû û bihîstin ku û dizanin ku rojhilata navîn carekî dîzayn dibe û hukmê ne Sykes-Picot ne jî peymana Lozanê mane
طرفین وان پیمانان حقوقا خو گرینادن سه سالاوان در باز بسردا و دخواز روجلاتا ناوین جاره کی دی نووا پارو بکن دیزاین بکن و دویادا ده جاره جیه کرده هی یعنی براسته وک پوتین گو گلک جارا سروکین ولاتین مزن اوروپیای جمر گوتنه کو ما شر یکمین جیهانی دا کرد خاپاندن ما هر یکی را دولت آوا کر لیج کرد را ما تشتکی نکر یعنی وک محاسبه خواه هندوری دکن برکو حتی مثلا کرد پروژه ناوین دا حال نابه برجوندی وانجی نه دگوانجی دانن استقرار جی نای و آشتی زاین تو تشتکی نابه کلیت مسئله ایلوما نکو ایلا جی کرده حز دکن جبو برجوندی خود جبو استراتژی خود نو دیزاین ابه لوما ترکاجی او گرتن و او پیلان باخچلی را هاته گوتن و دولت کور ترکیه ناو خدا دمکی دریجه برا مناقشه دکن و رابون به اویرا بریا باخچلی که نورماله ترکیه دا تمی وهای بیت مثلا وها بریا سروکین پارتیین نجات پرست محافظه کردن گوتن داوی گوتن و او دخوازن عبدالله اوجلان دویادا وک انسترومن کار بینن عبدالله اوجلان درخینن عبدالله اوجلان بیجه کو کرد کردنو مزه یعنی امو ترک ام برای هفن ام مراز گرته دا به هفرا بون ام شر یکمین جای به هفرا بون مثلا یهو سلطان سلیم و شاه اسماعیل دا ام به هفرا بون قدر اما به هفو درا گریداییه ام برای هفن آشتی لازمه او لازمه وی دمه دا امو ترک به هف ورن و بدن وی گوتن کو او براستی خطره که مترسیه که مزنه جبو کرده هر چقاس گور فکر من گور خواندن من خلقی ما نوک 100 سال بریه کرد ریخستن مجی گهداری نکن لیتوی ویاجی اوی گنگجیه کی پروبلمه کی درخینه بیمورالیه کی چیکه قط نبه قاندیل امرالی پیده دم پارتی وانا ناف صافی وانا دا هنک تشتا او بکه روما پیواجوی ام باش بنرخینن تو تشتک تیدا تونی یعنی mesela Kurd bile nav nabe ku ser navê Kurda diçin du kes Ahmed Türk jî pêva kirine wek yedek teker diçin tên çi dibêjin ser navê kî ser qedera milletê milletê Kurd qedera wan teslîmî çend kesa kirine û dixwazin bi yek şexsek Abdullah Öcalan ve qedera milletê Kurd tayin bikin جویا اکتر خرابتر جویا زیدتر اونورا کردا رنجیده بکه تشتکینینه و نریه کی سیاسی ریه چاره سرکرینه عکسی وی ریگرتنه نه زلاله نه شفافه معامایی کی چی دی بیجن و دورانی ورن سیاستا کرداوی چاوابه Partiya Radikalizm Kurdistan Zevçi ve de bir noktada bir sere hem ev bakın başlar. Bele Bre Selim yani havdana devleta Türkiye devlet Bahçeli ne ku ama jberku devlet Bahçeliye u tişteki misagot ama planeki devleta Türkiye bu ku ama 6 me 7 me belki saleki bereda hesaba wan tiştat ke zanin ku لرجلات ناوین دی چه ببه و دی چه بقومه جی جبو کو پیشی داخوازن کرده بگیرن تایبت لباکوری کردستانه و هر وها که روجاوای کردستانه ری لی وره گرتن که نگیجه ستاتیا خواه رابون البته او که گوتنه کی وسا به دولت باقچلی دانه گوتن اما به ایرو ام دبینن که
نه هفدیتنین به ایمرالی را و نجی روشا روجاوای کردستان لگور داخواز یا جی لگور هشمندیا ترکی بریواناچه جبویجی ترکیه آنها هیدی اوی روجاوای کردستان با آواکی دن تخوازه خلاص بده دسبه مجبور به که وی قبول بکه چهار کل باشور کردستان قبول کرد دلویجی مجبور به لی پروبلم مزنج با ترکیه اساس باکوری کردستانه ترکیه بی آواید خوازه آنها لباکوری کردستان دنگ کرده وسا بکر که جناب تجیگو بیجن ولا کرد برانه امی کرد و ترک برانه ام خرا بهورا بزین تو پروبلم متنه و تو داخوازه کی کرداجی تنه خان دولته کی دموکراتن و دیوسا بمشین خوازه وسا بکه لی باور بکه اوی وسانه به کردستانی تبزانم روش چیه تر حساب هر کس حسابات تشتکی که البت پارتی و ریخستان باکوری کردستان جی لگور وی حولوان تذکروان او کیوان هنه او استبه دسبا گشتر و اکتر ببر لی ترکیه جارها نکو جبر ترکیه جبر بحرا سپی جبر کو ری دویوا بچه جبو گروه درجی اولابه گروه درجی به تهلیکه به به او تشتین کنها لقبرس اکوت بزن ترکیه او جویجی ببن اما ببینی که سیاست شواد به بله yani دوی پیواژوی دا اوی کرد چه بکن tabi işte heri mühim eve işte ku berderiye kurdane ev pirse û bersiva wê pirseyî di ev rewşa metirsî da ew pêvajoya dîrokî da Kurd çi bikin ew ê li ser qedera wan a sed salekî dî tayînkar be û ta dîroka Kurda da bûyî wek ewekî kevirên mîlê yani wek çi dibêjin yani sed sal berê hem fırsatekî dîrokî ket destê Kurda lê revandin û sed sal qedera Kurda bi wî awayî hate girêdan vê carê aynî ne proses nebe weka ku dîrok tekerrür dike hinek şartên îro û rewşa ku heye dişibe rewşa ku împaratoriyeta Osmaniya belabû şerê cîhanê derket valatî kaos hem jî di navçeyê da rojata navîn de hinek tişt dişibin hev û du û Kurd çi bikin îro mühîm e sed sal berê Kurd ne rewşa ku îro Kurd têda bûn be qisbûn hişmendiya millî rêxistinê wan evê wan li îro Kurd çar parçê Kurdistanê da dinyayê da bi rêxistinên wan henin tevî vîya jî gerek vê xetayê dubare nekin îstiqameta dîrokê bigwerînin nehêlin ku dîrok tekerrür bibe ew jî vazîfekî mezin e vatinî berpirsiyayekî mezin e dikeve ser milên partî rêxistin hêz û derdorên millî ê ku millî Kurdistanî dibînin di vî menê da li çar parçe da eger ew xet hebin jî xeta millî û xeta ku berê xwe dide Ankara Tehran Şam û cihedinê Baxdayê û xeta ku berê xwe dide Diyarbekirê Mehabbatê Qamişloyê û Hewlêrê ew xeta millî nav xwe da xurt be bi taybet jî Bakurê Kurdistanê da ew hêzên ku li ser zemîna millî û Kurd û Kurdistanî danin xwe xurt bikin ciyê kêfxweşiyê ye ku di wî warî da dereng be jî
پارتیا ولایت پاریزین کردستانی، پارتیا سوسیالیستا کردستانی و پارتیا ماف و آزادیا کردستانی حق پار او دمکی هنک گاوا به هف دورا داویجن خوازن قط نبه در روشا ایروین دکی زمینه کی جبو تمثیلیتا ملی جبو پلاتفورما تمثیلیتا کردا زمینه کی آوا بکن نتنی بخو گریدان هیزن که درویوانن و او کسین کادروین نویسکارن اکادمیسیانن و هیز او ریختنین مسلکی و جواکی به هورا لما او کمخباتا کو چالشتایا کو دیار بکری دا چه بو گاوه کی پرمین بو جیدا بو او به دوام کرن داخوازا ما و خویایی کو داخوازا در دورا کو دروی وان پارتیانن کادر سر بخو انسان شنبیر نویسکار اکادمیسیان زیاد دخوازن شو خویا بو کو بشتار بون و داخوازن وی کمخبات چالشتای دانشان کو او طلب هی او روح هی ویا خورد ببه پیشتا ببه و حاضریات شتا ببه کو سبی دو سبی او فرصاتی کو هاتیه بردریه ما ام نروینم تو وقت خدا مداخلین پیواجوین دیروکی نکر فرصات دست خود روینی نو ما او گاوین وها بهیمن و یک نزدیک بونا پارچه دنی بطیبت کلستانا روژاوا باشور هفدیتنا مازدوم عبدی و سروک مسعود بارزانی دوی معنی دا وک موتیواسیون اکی جید ده وک سینرژی اکی ده وک هیجان اکاتیه وی پیواجوی وی مومنتی امیج دست خود نروینن حتی جمع به ام زور بدن وان پارتیا وان ریخستنین دی کادرویندنی ورن هفو دو جبرکو قدرا ملتکی به دست ملتکی تاینده به نه به دست کسکی دو کسا و شاندا و نظارم لپیش درین دریا و اوی وکری اشترا پلاتفورمین دموکراتیک به بشتار بوینا جواک هی مزن به پیمانه کی مقابله کی ملی جواکی دموکراتیک آنجا کار حال ببه او سیاستا پارتیا ولایت پاریزی کردستانیه به طیبت هم دخوازن کو بهتر اکتیو به پرسپکتیفین خدا بهتر اوکی بکه و به هیزن دنی را دوی نقطه دا رولا خو بلیزن ورن با هفودون بله دوی هم تشتکی دنجی جبیر نکن ده 100 سال بره هیزا کردا لدروای لدیاسپورا نوک نهابو بلکه 100 سال بره 2 کس 5 کس 10 کس 20 کس 100 کس لدروا هبو لدیاسپورا هبو ancak بقاسی کو کارین کار کرن لینها به میلیونان کرد لدیاسپورا هنه و هر وها برخستنینه هر وها نتوینه و ملینه چه قصا کار لولات پیوسته او قصا او کاری که جبو بی وان اوی های داویه او قصا کار جل دیاسپورا جی پیوسته دبه هیزو و آلین کردی نتوی لدیاسپورا به همان هستی و به همان هلوستی بکاربن بینه به بکاربن دیپلماسی بکن بکاربن ده پارتی و ریختن کتی دانه اندام وان پارتیا هنه که کردن ولایت پاریزن و پارلمنترن و هر وها سیاست بکن دبی لویجی لدیاسپورا جی دبی کرد به همان هشمندی به همان هلوستی بکاربن ورن به بکاربن هیزا خود بخنه یک و بکاربن برسبا پیوستین جبو ترکتنا کرده بده. جبو ویجی چه قصه لولات افکارا گرنگه او قصه جی لدیاسپورا جی گرنگه دوی ام جبیر نکن دوی کردین ما
روشن بیره ما سیاست مداره ما دزگو سازگین من لدیاسپورا بوی هلوستی پنگابین ارینی بابیجن بکاربن ببن برسوکی ایو بیکاری بله اره یک نقطه دخوازم سر زیده بکم و امی گری بدن بله یعنی او تشتی که مگوت او خالا داویه ده بوی گریدان براستی کک میرزا یعنی او پیواجویا که به پیواجویا ایمرانی دست پیدکن ناو بدلی نکرنه وک جمر پیواجویا کی مترسیه تیده هیه یعنی جبر که حیان ها و هایه دبیجن کرد و ترک برانن دبیجن بلا آشتی وره برا براتی وره برا استقرار وره برا خودی گراوی دناو ننوکی دا ترور جورتی رابه را دبن هنک تشتا دست پیکرنه لی آلی دنی دا و اصلی خدا لگور خواندن من بی قید و شرط اما بی قید و شرط بی که کرد تشتا طلب بکن او بکن تخوازن کرد تسلیم ببن نوما دبیجن کو یعنی ما وای ما ام دبیجن کرد برای منن ما اوقاس دست براتی درجی وان کریه ما اوقاس ما خواستی هم حمیت وان بکن ما جوارا مرحمت کریه و سبی او تشتی که او دخوازن کرد قبول نکن و چاقه وکا کو اردوغان گوت رجب طایب اردوغان وکا کو دولت باخچلی جی گوت رجب طایب اردوغان دبیجه کو دست ما وک لپکه کی قدیفه لیته دا گرمه کی حسن هیه بله ما دست خو ای به لپکه اوی دریش کریه نرمو قدیفه دریش کریه لی اگر کرد او تشتک ام دبیجن به قید و شرط قبول نکن امی گرزکی مجی حاضره و ویاد دکن او عالی خورتره هی گرتن هر دری دا کرده دکرن قیوم به هر دری دا دوام دکه هم بری اوی کردن روژاوا باشور شر دوام دکه دجمناتی کرده دقادا کولانا دا دوام دکه تو هم بیج آشتی هم براتی و هم جوان تشتا بکی اوی دولت تا کور سیاست توان دخوازه کو سبیر براستی روشا اوی هات کسر ماسی کرد به قوت بن کرد به ایراده بکن کرد نکاره بن تیشتی که بخوازن به هر آوای جوان قوت بخن پولیتیکا او شخصا تشتی مترسیه کرد و هزی ما گرک دیوی وارد شیار بن دکاره بکو روژن و خطر جی ورن پیشیامه میخواست ویا سر زیده بکم و وقت ایمش پرتشی بویه بله یعنی شخص نه اردوغان نه دولت ترکیه تو او که بحث آشتی بحث مافکی کرده یعنی بحث تشتکی دن ناکن دویجه ایران تنگاسیه دانه وره هم تا بهبره به وک بره اما دیسا وک 6 سالی اما دیسا بهبره دولت خود بهز بکن دولت خود درخم پیش او ترور او کن کوکوش امپریالیزم تب سرمه باش ام لپیشیا وام ببن یک دنگ خو بپارێزن di nav dewleta xwe de Kurd yarın nas bikin 100 sal ya dijîn 100 sal ev gotinana gotinên Erdogan ku dibê destê min lepkekî qedîfe ye Kurd wê rin nas bikin gotinekî Kurda heye ez ê pê girê din divê em xwişk û birayê axiretê heta kêsa me li hev tê ez ê wisa bêjim ê Erdogan jî wisa ne dibêje em xwişk û birayê axiretê heta cardan kêsa me li we tê divê Kurd wî ew kêşmendî tev bigerin û ez dibêjim nizanim ka pirs mirs hene eger pirs hebin bira Newroz ji me re derxe pêş eger pirs tune bin em ê bername xwe bi dawî kin ez hêviya Newrozim ka çi dibêje ji me re Seyda Alpşen Kek Selîm çi gavên giring hatiye avêtin
بلی حوزدانا فاقه جلال چه هیا گلو بگیشت دوار اتفاقی دا یکتی دا که گاوین گرینگ هنن یا جی سومتنن دخوازه بپرسه يعني دبيجا هفديتني كل بين مظلوم عبدي ورزاق اره او كده وبتشتوي للرجافاجي تشهنا كام خازوي بزام یا بشک او خدا که سیدا افشان حقا بپرسه گلک انسان انج تیدان ویا مرخ دکن و ما خفتنا خدا جی گوت گاوه کی پیویست هاتی آویتن گاوه دیروکی هاتی آویتن سروک رزدار مسعود بارزانی و رزدار مظلوم عبدیجی صرف و دل انسان خوش بکن نایم با هفوده هم به ایرادا خو هم به زوریا به باسکیا به داخوازا ملت کرد و تیوان همویا به تازیقا پرسا دوست نه امریکا بگره اوروپیا هاتنه با هفودو از بخو باورم کو او بخور انجامین کنکرت بینه لیجبر هنک تشتا هنک سببا مرو کاره و فهم بکه کو آنا دوی روشه دا هر دوالی جی نکارم بیجن لسر چه اساسی بچاوایی لوهاتن چه بونه مسعود بارزانی بریز مسعود بارزانی بخود بیجه کو وک پرنسیبی تشتی کی براسته باشه و پرنسیبا میجی ام مداخله کارین هندری پارچه هزا هندری ناکن ناف خدا لی ام دکارن بخوازن سروان فرض بکن لومه بکن پیشنهار بکن که ورن با هفودو لیهون چاوان هف دکن سرچه اساسی دنابرا انسکه و پینکه دایه آمهیم وک پرنسیبی گاو آویتی آویتن هندری وی چاواتی داگرتن اف دزانن ام همو بنداوی تشتینن و باکور جی وک مگوت حولدان هر سه پارتیا دوام دکه یعنی هف دو دبینن هم سروکین رزدار سروکین گشتی هر سه پارتیا و همی که وک هیئت وان هف دو دبینن و پیشتی او سینرژیا کنخباتا دیار بکری او چاوا کی ریه کی خریطه ریه کی تایم بکن او دکن و فره بکن دویادا هنه کس گاو تین آویتن و زیوی دکن دمکی کرتا قامویی جی مراخ دکن دوی واریدا هنه تشت او هر سی پارتی بیجن جه خلقی مرا و فرهتر بکن زور دادن در دورین دنه و کادروی سر بخور لی آمهیم هر دو آلی جی هم باکور هم روجراوا تشتیم گاوین پیویز دیروکی هاتن آویتن سپاس بله از کارم تشتگدن لیزیده بکن برسکی دنیجی هبو نوروزوی اوکر نکو باکور کنه روجلات کردستانه هیزیوان هاتنه با هف برای کی چه کرنه و دست به کار جی کرنه والا اروپا جی هرانده جبینه کی جبینه وان چه بونه ام او یک آد دیا لپرساوی مثال گلو دیتنا قصده لسر داخوازن کردان اشکره بلکی صدا ست اشکره نه بعضی درسوایی بدم لی گوتنا مظلوم عبدی وقتی که داخوازه که سوریه یا جی شام داخواز که هیزن روجاوای کردستانه دب چک بردن که او جید بیجه اما ممکنی نه ام چک برنادم اگر ام دناف دولت کی دا ملحف کرد او چقدر تکرن ستاتیا چکای ستاتیا دنیجی به هبران نقاش بکن آدو دیا الهام احمد ام دزانه که برپرس پیاده دربایه لانجلتره جوینه کی دا کنفرانس کی دا دبیجه ام ستاتیا که ام تخوازن فدرالیزمه اواجی گوتنه وانن
آلی انا کسیش خو دنا برنامه وان ده هی برنامه وان ده به فدرالیزم ایجا حتی نکا امی بگیجنه که دمینه لسر کارو خباتی من بله اگه آره تشتێکی بچووک سەر زێدە بکەن ئاراستی gelek kes merak dikin yani daxwaza a peye dê ya jî qese dê a rastî çi ye ez hinek tişta fêm dikim ji ber çi wek eneseke vekirî wiha sobot nabêjin federasyone otonomiye muxtariyeteke îdariye mahallî îdariye ya jî çi ye ji ber hinek sebeba yek ne tenê Kurdin evên dinê jî Ereb jî têda henin a dinê a mîhîm şert û mercê rewş tayîn rewşa fîlî de facto tayîn dike ji bo enesekê rihet e bêje em federasyon dixwazin wata tu muxalefet bî tu evekî nebî tu rihet e tu karî serbest bêjî lê wata di barekî kulfetekî mezin li ser wistiyê te hebin tu piçek ihtiyadî ez vî ihtiyadiyê di siyaseta Mazlum Abdî û rêvebirên vê parçeyê de dibînin lê tevokî viya rewşa ku li Rojavayê Başûrê Kurdistanê yani Sûrî heyî rewşa fîlî de facto çi qas tawîz bidin çi qas kêm be jî teqabûlê navbera federasyon û otonomiyekî coğrafîk dike yani çi dibe 120,000 însan bela nabe esker kes nayê destê xwe bela nake coğrafyekî dest dayê evekî dest dayê yani loma dihêlin di masayê da bazariyê da gor quvwetê denge quvvet dengesiyê evê çawa bibe ew lê a tayinker carekî dî ez bêjim rewşa fîlî de factoyî ev jî lehê Kurda da ye. بله اشغال لور يعني اف بر جبو جبركو PKK دناوي دا اكتوركيه ملت جبو يجي او كنينه قانعنينه يا جنزانه كبي تشاوت كره يرو ها بس بيجي وها به بيجي باواكي دمبه جبو يجي سري herkes de اف بر سيه بله presidentine izanım نادر presidentine او çağa bejim tekselim geleki spas Spas bo cenab-ı tecrübe. وسپاس بو حمید دشتارین که اول ساعت 10 دقیقه گهداریا مکرنه و هر وقت سپاس بو نوروز که اول ساعت 10 دقیقه نیبه که مازوانیا مد که قهرامت کشینه و جاره گن از سپاس حمیات کم و دبیجم حتی برنامه کیدن و تبه منن خیر و خوشیه دا بخاطره Doğru.